Ebusia for me mamu akwaba sonko pa e de batuma D.eath fidie kese so munya ba mosom for modofo na ama owusia eni na dane trending issues de hia se ebeka achem wa se na no enemy sinkonya echechemu e de mamu se na mo nso mo betibi atibi ebusia for ebeto dwa ebetawa bi se eye Queen Hazel awo ye Ghana uprising star oyonyum tuni abiemu so no oye influencer ewo Instagram fofi anto ata we film nebusan for asem ne beto dwan eye wumnya te se ko dodo na posti we hye no eye rest in peace se nyakopon fa ne kra ensie ye ne de keka ho news ne ko ye nanso de nti a owo ne eba ye se wo yare ye se ka ne bo no se de so ama eye owo ne eba ye no ye timi ankyere musa nanso na Ghana for edi wan awerho se na Ghana ha de se ade de na coronavirus kra ye hu asem enkan we ye nkofo nsem a eba bonte aso expose adane nsem a ye dwe ho politics de krampo ye susu hu de enwe na se owo so de no hagim nkofo wa na ewu ti dem pa na ekoso se ya mama bi kra ye mfa eche ne enko ye se na be ya oman ne benya ahoto e de afa ohawa ekon nanso later on update aba e was stories no extra say abaywa Kim Hazel our ye influencer new days na ebiem so ye upcoming musician ebrebi a etwemu okọ radio station bi ekọ te say oyi ni pant kire mu say ono de ne clitoris problem de man the pant wonya kra ka na ya no pressure kra etwe efi ho na sa asem kra po wo ka ye kra po Ghana for edika say maybe sa de ya wo ka aka ne no wakọ ye operation ama na hwere ne nkwa because ya ma everything ti a wo bi aba na afanti na Ghana for esu edika nsem ede afa no wo no ehun na se si ade je ne publicist ne management wo no mu ye adwuma wo mu se rumors no o matete say wo mu artist no wewu nanso nukra bia enim sa enu wo mu so ababonti abepe maka abekire mu de ekoso ankasa kasa ewo wo mu artist Queen Hazel no exchange na ebusafo making kind the publicist no ebetu da ma ahwefo nti se mote say Queen Hazel wewu na from the reporter from publicist ne manager no say owo bia ma asaye onwuye na ebusafo making kind statement a woman de abetu da say we efi Kobe Nana Wood the publicist was saying the family of Queen Hazel hasn't confirmed their daughter's death. The report reaching me is that she left home 2 days ago, and I even spoke with her last night. Let's stop the spread of this rumor, guys. Currently, her phone is off, and there is nothing to prove she is dead. One more Queen Hazel nankasa mu ne publicist our kind management team no and what they assembly abetu da na nchechemu what they to da etai enam so man ko for edika said Queen Hazel yi wewu ene say wo fifie ebusafo na echirem so wo fifie no na mienu enie na wo fifie so no obi ante ne kaye ne phone aye off enti obi anya no true ne phone na wono publicist wono de obomodin atimi nya no ene ne ekasa ye enra anajo pepepe enti se girl no wewu anase onwu ye nde enu de enye confirm se enye no kre obi na kasa last night de bibi ante se wewu bibi enu a eche se wewu so afo empem nka se wo mu de hye ewu nti se Ghana for ya ti rumors bi se Queen Hazel ewu a ne ye ntwa mbokra enye no kre bakobako se na baby ene wakoka ate se want me enya akonya embefie na we na Ghana for ka se Ghana ha se so de ensem wa ha o obi nwu ye kra na ebo ne wuto one ti obi nkampe 1 day 2 day per 48 hours crap we say mistake person after 48 hours to betima report case na we dey wonya message or your penny on nanga set tan ho betima akọ baby e betima e dey ope na yate ne nka just last night then no otimi obi a wewu ai busafo mpo mo wo mo de hye crap no wo mu nim se wewu nti Ghana ha de ye pesa de ne ye dodo ye nti obi ka ye hu obi kakra bi pe ne ye pe kwan ne tese ya sa ama apeja no abaye social media so nti na ne de abo no wuto na tese ye spread the cause no so betima di ne de busu ekeka se Queen Hazel no akasa mu na ape akonya we say what beba back into the social media space because bi wa ha on the social media bi wa odin ti ba sura ye ka wa asema na ate akoda na aba fam ti so person o many relevant o industry na say ni din trend na maybe or the nyum bi ba bonten or the act bi ba bonten a betimi aba te say nkofo be follow enunti enu akope be bi ateta nkofo so spread rumor say we wu no wo pa
there say busa phone confirm me say wewu no obi so etimi ate nka last night there eno no owo bia eno na ye planting a why a wo de epe kwan e de aye chese arise no ho biem on the social media space ne busa phone o ka de sa enye wo ha because ebibi etwemu abayo we ya Queen Hazel eko ye show so ewo one of the universities we Ghana ha na bra wo bo show no atale wo hye na ye tia de dada already wakala ni ti aye no ho de tia de dada na wo gina wo bo show no ne panta wo hye obi nim de kan no wo gina show no so to nwum sa no yi pant no efi na se e de kire ye boys a wo mugu show na se lutumu se na crowd no aye aye o mani je boys that o mani ammo na sa de chi no ehun se wa gini dia wata se bia o mo be kase tia no wo mo kase tia no e mo no amu do say no dey per hype no sabetra radio so e pa cho say wan sheda no onim de oye e ma gana focus say ya na mo ba mo tie mo be nyama basa fe mo rem nua na be tie ma mo respect mo pe respect mo fa respect emmemu and this say ade ya abeto just say wewu a management so ka say nya no question na wonkofo ka say hype bia no de ye no e betimi awo musa ne bitafo me nkika some of the comments bia abeto ja efa management reporter o mo de abeto ja say eni mu say wewu na what sepa na fie na we free ye we efi Antonia ne dia odiabosi this Ghana that we live in pa de ahaye nika pa everybody wants to be hyped and they sometimes even think of dying ebusuya for let's not accept this at all or no dia wode aba enono osi Ghana ha ye tensem ho pa ensem sisi wa ha wo bi pe hype kra wo ko no de beto no so wo kra betima ye bisa no da ba say wo na nkofo ni din atena nkofo atini din ade we so ade ehia na wo bisa ye hwe Angelina so dia wode aba wa house this Queen Hazel girl you people should stop following her. I know her. She lives in Medina. She's with one of her numerous boyfriends. And you are here bothering about her. Who told you she died? Leave her alone to enjoy her life. Only to say, Queen Hazel, you'll be a winning pound in the Medina and Potemo Hawate. Now, by the way, cast by Yira to say, be crackers we. Over him, crap on one and the boyfriend be Esha baby. Or no, I got some on the line at Ash that and live more hot out, none baby, the baby dada, and until Tony de Bonno de Awunya can or no name the pa, Madina and Potamotin and the boyfriend to a dose at Debiada, or Timmy Fifi on Crobia, et me coche a B and chem. My main fa Emily said today what they about this Ghana that we live in. Why won't she die? After all, the life that she's living, that is what the end is. Onusu bisa say owo se ka se owo no de still no dina ho se wewu adentu no wonwu abraba wo boy de se owo a ene ede ne bekom Millicent de eno no yen hwe Kate de a wode aba o say the hustling be hot Ghana here there you for hustle if for use your mind chop otherwise you go stay so still na nothing go come also ade a wode aba say hustling ni hustling levels aba you hustle or you hustler or hustle and so no anti ni abo no wuto ni aka hustle no ebi wa na ni D.eath trend obo na nnuma ba na nkofo ato na atese aye de nti ni aka hustle eno no ebuto form ma me for last comment no enka ho na yemfa comment no entuom we FB choose say girls of nowadays all they think about is money, fame, boys, money, fame. Well, they all don't end well. Seriously, I don't know what is going on, but I don't believe she's dead. Also, actually, I don't know. Say one thing they say about one woman, and so they say a day a Maya ba will be asking the dreamy, the penny sika, Jean. One the woman say a Maya will be asking a day back open no be a home sika. Fame ni ebiem so no emema eno ana ma ere eno nti saa agenda we etim saa kwan ba kono aso ene nam oye ha enam de ebusuan me de comment no ebesi ebusofo dia besie nkofo bo na wuto ebi de RIP ni pictures free social media be hype ya te se wo mu twem social media ni se si atei management ene ebusuan ka se abaya no hu ye no sasa mwe den ena modwen ede fa hom de modwen dia fa to dwa e wo too much D.eath ya comment section e ma mu we fi se mo akonya se mo share video we ede ma obi bia opebia so no so betimi a share e video no e bi too much D.eath e wo Instagram follow ye ho @too much D.eath_ me din na ama obuso a ene me de besi ha that's